Tekbir! Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Programa başlamadan önce bazı duyurularımız olacak. Şu anda Kudüs Haftası adıyla TAK çalışması devam ediyor. السلام عليكم. بيت المقدس القدس هي حقيقة المسلمين، فإذا كان القدس محررا كان المسلمون في عزة ومنعة، وإذا كان القدس أسيرا كان المسلمون في مهانة. Kudüs Müslümanların kıblesidir. Eğer Kudüs hürriyetine kavuşursa Müslümanlar da hürriyetine kavuşmuştur. Kudüs izzetini bulursa Müslümanlar da izzetini bulmuş olur. بيت المقدس والقدس هما اللذين ذكرا في القرآن في حرب مستمرة مع أعداء الإسلام الذين يدنسون المسجد الأقصى في هذه الأيام. Kudüs, Mescid-i Aksa Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. O Kudüs ki onun için necis olan Yahudilerle savaşıyoruz ve savaşımız devam etmektedir. Zalimler için yaşasın cehennem! Zalimler için yaşasın cehennem! Zalimler için yaşasın cehennem! ويجب على كل مسلم أن يحمل هم بيت المقدس ومسؤولية بغد المقدس في كل ما يستطيع وبكل ما يستطيع. Her Müslümanın üzerine vaciptir ki Kudüs mesuliyetini kendi üzerine alması ve bütün gücüyle Kudüs davasına destek vermesi gerekir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulillahil amin. Ama ba'd. لما رأينا في الروابط العلمية وغيرها من المؤسسات العاملة في الحقل الإسلامي والحقل الدعوي تداعت عدد من الجمعيات والمؤسسات العلمية للاتفاق على إقامة أسبوع القدس العالمي. Bizler İslami müesseseler, ilmi merkezler olarak bugünü, bu haftayı Kudüs haftası kılmayı düşündük ve bizler bu haftayı Kudüs haftası olarak ilan ettik. لنؤكد على عدة قضايا أولها أن القدس وقف إسلامي لكل المسلمين لا يملكه حاكم ولا دولة ولا شعب إنما هو وقف لأمة الإسلام منذ لحظة تسلم النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة وتسلم عمر بن الخطاب لمفتاح القدس. Kudüs tüm Müslümanların vakfıdır. Hiçbir kavmin, hiçbir milletin, hiçbir devletin, hiçbir hakimin, hiçbir sultanın vakfı değildir. Bilakis tüm İslam aleminin vakfı, İslam aleminin mescididir. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! وبالتالي فإن أسبوع القدس الهدف الأساسي منه هو استعادة الشعوب الإسلامية لحقها في الدفاع عن مقدساتها والاستمرار في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وأن قضية القدس لنا وليس لغيرنا. Kudüs haftasını ilan etmemizdeki amacımız tekrardan Kudüs'ü Müslümanların hakimiyeti altına kurmak ve Filistinli halkın tekrardan izzetine, hürriyetine kavuşturmaktır. Kudüs hepimizindir. Hiç kimsenin, bir hakimin değil, hepimizindir. Bir ruh, bir dem, neftike ya aksa! 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 بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الله الزنداني من اليمن ممثلا عن جامعة الإيمان.
يشرفني أن أكون متواجدا في هذه المدينة، مدينة الناصر صلاح الدين فاتح الأقصى من يد الصليبيين. ولكن لضيق الوقت سأترك الكلمة اليمن لممثل هيئة علماء اليمن الشيخ عبد الله القويسي. Kardeşiniz ben Yemen'denim. Yemen İman Üniversitesi'nden ve sizleri tebrik ediyorum. Sizler Selahaddin el-Eyyubi'nin torunları ki o Selahaddin el-Eyyubi Kudüs'ün fatihidir. İnşallah sözü kardeşim Yemenli'ye devrediyorum. Tekbir! 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 Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون والمؤمنات في هذه الساحة وفي جميع الساحات المتنادين لنصرة الأقصى، قضية القضايا، قضية الأمة الإسلامية أجمع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجور هذه الوجوه الطاهرة التي ما اجتمعت إلا لترجو الله والدار الآخرة. Ey mümin ve mümine kardeşlerim, bu sahayı dolduran ve daha nice sahaları dolduran Rabbim sizin ecrinizi, sevabınızı kabul buyursun. ولاختصار الوقت آمل أن نخرج من هذه الوقفات ومن هذا الأسبوع، أسبوع الأقصى، بهذه التوصيات. أولا التأكيد مجددا على أن قضية فلسطين والقدس والأقصى هي قضية المسلمين الأولى، وهي قضية شعبنا الفلسطيني المظلوم، وقضية المقدسات الإسلامية المستباحة، وقضية حقوق الإنسانية المنتهكة. Buradan yıkmak için tümümüzün mesuliyeti ve programının olması lazımdır. Tekbir! 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 رابعا دعوة علماء المسلمين والهيئات الإسلامية في العالم إلى تنظيم الفعاليات والأنشطة الإعلامية والخيرية والإنسانية السياسية والاجتماعية الهادفة لنصرة المسجد الأقصى ودعم وثبات المرابطين فيه. خامسا الإشادة بالصمود. Tüm Müslüman müesseselerin Kudüs davasına sahip çıkmaları lazım. Bu noktada hayır olarak verebilecekleri tüm hayırları da Kudüs davasının müdafası için feda etmeleri gerekir. خامسا الإشادة بصمود وتضحيات أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس في حي الشيخ جراح وباب العامود، وتضحياتهم الباسلة دفاعا عن مقدسات المسلمين جميعا في وجه أقبح احتلال عنصري عرفه التاريخ. فهؤلاء المرابطون الفلسطينيون هم اليوم شرف الأمة وعنوان كرامتها، ويدنون عن القيام بواجب الدفاع عن القدس والأقصى. Beşinci olarak da şunu söylemek istiyorum. Kudüs için mücadele eden Müslüman kardeşlerimiz bizim de şerefimizdirler, bizim de izzetimizi yükseltmektedirler. Bu nedenle Kudüs'ün tüm caddelerinde, tüm sokaklarında ve tüm şehirlerinde mücadele eden kardeşlerimize desteğimizi sonuna kadar vermemiz gerekir. Kudüs'e selam, direnişe devam. Kudüs'e selam, direnişe devam. ختاما إن هذا الاجتماع العظيم وهذه الوجوه الطاهرة من هذه الأرض الطيبة ليس بغريب على أحفاد صلاح الدين وجنود صلاح الدين الذين وحدوا الأمة الإسلامية وجمعوا كلمتها تحت راية التوحيد، راية لا إله إلا الله، وحرروا بلاد الإسلام ودحروا الصليبيين وأعادوا للأمة كرامتها ومجدها وعزها. وسيكون إن شاء الله إعادة مجدها وعزتها وكرامتها على أبناء هذه البلد الطيب بلاد تركيا العظيمة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sizin bu toplantınız Selahaddin Eyyubi'nin torunlarına garip bir şey değildir. Zaten Selahaddin Eyyubi'nin torunlarından da bu beklenilir. İnşallah sizler bu mekanda ve başka mekanlarda tekrardan Kudüs'ü hürriyetine kavuşturacak ve Kudüs'ün tekrar izzetine, Müslümanların izzet ve şerefine dönmeye tekrardan sizler vesile olacaksınız inşallah. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir!
Allahu Ekber. Elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah, Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Ya eyyuhal ihva vel ahavat, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Türkiye ma'vel muslimin ve melca'l muslimin ve melca'd da'in ve melca'l mücahidin. Haza evvelen. Türkiye Müslümanların bir sığınağı olmuştur. Türkiye Müslümanların, mücahitlerin bir sığınağı olmuştur. والثاني أن قضية القدس ليس فقط قضية أرض أو قضية بلد أو قضية مدينة، بل قضية القدس قضية إيمانية، وقضية الإيمان وقضية الإسلام. وذكر الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء. İkinci olarak Kudüs meselesi bir belde, bir toprak, bir şehir meselesi değildir. Bilakis Kudüs meselesi bizim iman meselemizdir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Kudüs'ten bahsetmiş, onu zikretmiştir İsra suresinde. الثالث إن اليهود ظالمون وهم محتلون يقتلون الأبرياء يقتلون النساء يقتلون الأولاد ويشردون الناس أهل البلد أهل فلسطين من بلادهم ويظلمون ويقصفون ويدمرون فهم ظالمون والظالم الله يمهل له ولا يحمل إن شاء الله. İkinci olarak da zalimler Kudüs halkını öldürüyorlar. Onların evlerini başlarına yıkıyorlar. Şehirlerini yıkıyorlar. Allahu Teala zalimlere mühlet verir. Fakat Allahu Teala onların mesuliyetini üzerine almaz. Bir gün onları Rabbimiz perişan edecektir. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. تحرير فلسطين وتحرير القدس واجب على المؤمنين والمسلمين عاما وعلى العرب خاصة لأنهم أقرب. قال الله يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. لكن أصلا هذه القضية ليست قضية العرب وليس قضية أهل فلسطين، إنما قضية المؤمنين وقضية المسلمين وقضية المسلمين أجمع القدس. والرابع الحل الأصلي للقدس هو الجهاد، ليس له حل آخر. الجهاد إن شاء الله بطريق الجهاد كما إخوة الحماس يجاهدون، هذا هو الحل. الأمم المتحدة والمجلس العربي والمجلس الإسلامي هذه كلهم عباد أمريكا عباد أوروبا. الحل حل القدس هو الجهاد في سبيل الله. Kudüs meselesi tüm Müslümanların üzerine vacip olan bir meseledir. Sadece Araplara değil, fakat Araplara daha yakındır. Onların bu konuda daha emniyet göstermesi lazım. Bununla beraber tüm dünya Müslümanları da bu meseleye önem göstermesi lazımdır. Çünkü Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Onlarla savaşın ki sizin şiddetinizi, sizin gücünüzü, kuvvetinizi görsünler. Ve son olarak da şunu söylüyorum. Kudüs'ü özgürlüğe kavuşturmanın yolu, onun çözümü cihattır. Nasıl ki Hamaslı kardeşlerimiz Allah yolunda Kudüs'ü hürriyetine kavuşturmak için cihad ediyorlarsa, aynı şekilde tüm Müslümanların bu noktada Kudüs'ün hürriyetine kavuşturması için çözümü cihatta bulmaları gerekir. Tekbir! 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 Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! ام لور خوازن ویا اعلان بکن به جوینا خوای هانکه لوی جی مبارک لبر وی جامعه مزن جامعه آمده
کو مرکزا کردستان هیا ام و اعلان دکن کو مترکا امانت صلاح الدین ایوبی مزنه خو نکریه تكبير امل امانتی وی حتی کو امساخ بن امل امانتی وی خویی درکبن او bayraqa wî bilind kiriye me ew bayraq nedaniye erdê. Eger kafir emperyalîst, siyonîst eger umuda xwe baxlamişî bi qewmê Kurd vegirê din umûd ke wan heye em vê îlan dikin ew umuda wan em ê bipelişînin em ê li Qudsê xweyî derkevin heta em sax bin. تكبير 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 تمام مكان إسلامي تمام أرض إسلامي مقدس تحرير وان فتح وان لازمة خلاص كرنا وان ظلمة كافر وإمبرياليستا فرزة لمكان مقدس زيدتر مكان مقدس مسجد مسجد هذه سي مسجد مسجد الأقصى مسجد الحرام مسجد النبوي ده أرض إسلامي ده أن مكان مقدس أبن جبر فيك لا تحرير وان بريا هر مسجدي لازمه تكبير الله أكبر في شكلها هنيكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ahmet'ten Kudüs'e direnişe bir selam. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثلاثة رسائل من أبناء شعبنا الفلسطيني إلى أبناء الأمتين العربية والإسلامية. الرسالة الأولى بأن فلسطين أمانة في أعناقنا جميعا، والله خاطبنا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهي أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأرض المقدسة الطاهرة المباركة، هي الأرض التي جبلت بدماء صحابة رسول الله، وهي الأرض التي جبلت بدماء الشهداء الأبرار. Siz Diyarbakır halkına ve tüm halklara şuradan Filistinli kardeşlerinizden 3 mesajı dile getirmek istiyorum. Birinci mesaj, Filistin bir emanettir. Hepimizin boynunda olan bir emanettir. Bu emanetimize ihanet etmememiz lazımdır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de emanete ihanet etmememizi buyurmuştur. Filistin Müslümanlar için önemlidir çünkü orada Kudüs vardır. O Kudüs ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mi'raca yükseldiği yerdir. Tekbir! 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 وهي التي فتحها عمر بن الخطاب وحررها البطل المجاهد صلاح الدين وأراق دمه الشيخ الإمام أحمد ياسين. فستبقى فلسطين بإذن الله أمانة في أعناقنا جميعا، لا يجوز لنا أن نفرط بذرة من ترابها بإذن الله جل في علاه. Filistin'i Hazreti Ömer radıyallahu anhu fethetti. Ardından Salahaddin el-Eyyubi onu hürriyetine kavuşturdu. Ve orada Şeyh Ahmed Yasin kanını döktü. Bu onlardan bize bir emanettir. Biz hiçbir şekilde Filistin'in bir toprak parçasını hiç kimseye vermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Kudüs'e selam, direnişe devam. Kudüs'e selam, direnişe devam. Kudüs'e selam, direnişe devam. الرسالة الثانية بأن طريقنا هو طريق رسول الله في تحرير هذه الأرض ولا طريق غيره، ألا وهو طريق الجهاد والمقاومة. وإن الذي ساوم على هذه الأرض لا يمثل أبناء الشعب الفلسطيني، إن الذي يمثلنا هو من يحمل البندقية تحت راية محمد صلى الله عليه وسلم. İkinci mesajımız sizlere şudur. Bizim yolumuz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın yoludur. Biz bunu biliyoruz. Kudüs'ün hürriyeti ancak ve ancak cihad etmekle hürriyetine kavuşabilir. Kudüs ancak silahlarımızla, füzelerimizle hürriyetine kavuşabilir. بالروح بالدم نفديك يا أقصى. بالروح
الرسالة الثالثة والأخيرة: ربوا أبناءكم على قرب التحرير، وأن وعد الله قادم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. والله إن نساءنا وأبناءنا وشبابنا ورجالنا ينتظرون عودة إلى حيفا وعكا وطبرية والقدس، ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. وإن الثمن الذي يدفع في مربع الجهاد هو أقل من الثمن الذي يدفع في مربع الذلة والمهانة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Üçüncü mesajımız sizlere şudur: Kudüs çocuklarınızı Kudüs anlayışıyla ve bilinciyle terbiye ediniz. Bunu biliniz ki Kudüs'teki kadınlar, Kudüs'teki çocuklar, Kudüs'teki yaşlılar şuna iman etmişler: Allah-u Teala'nın bizlere hak olarak vaat ettiği gibi onlar şuna iman etmişler: bizler Hayfa'yı, Kudüs'ün işgal altındaki bütün bölgelerini tekrardan Allah'ın izniyle ele geçirip Yahudi Siyonizminden alacağız.